Division clear to test chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Serchhip bial assembly by election chu thar April ni som pasari khian neih ani don Election Commission of India chuan Vawiin thu chua siamin Andhra Pradesh le Karnataka state parliamentary constituencies patni le state danga assembly constituencies som palien thlanna nei hun tur hi apuanga hemi anghian Serchhip biala assembly by election po April ni som pasari sangni som ni pakhat khian nei ani don ani rahman lok ang chuan in thlanna nei turah na sha tirna hi tun thla ni som ni pathum khian ti chua ani dona in thlanna chu tumte tan tun thla ni som thum thleng mingpek lu thei ani anga atuk march ni som thum pakhata in thlanna chu turah mingpek lu te chu in April ni thum thleng in hnuk dok du tan hun hon ani anga April ni som pasari sangni som ni pakhat injin ni a mi puiten vote an thlak don ani heng in thlanna vote la te hi me ni khian chiar ani ang hetianga Serchhip biala assembly by election nei hun tur puan ani ta ka wang hian voina tangkhan election model code of conduct chu man ngal ani bok Mizoram Sawrkar-a Youth Affairs and Tourism Board Vice Chairman Puti Sri Pachhunga chuan Mizoram Sawrkar in sport angai pawimawh ti sawiin Mizoram Sawrkar hnuaia nalak turah group A ti lawa chuan za panga zel chu Sports Quota atan hauh ani thu soi New Serchhip Badminton Club-ah site Serchhip District Badminton Association Sitba Inter-Club Badminton Championship 2021 honna hun voina New Serchhip Indoor Stadium neih man puina Youth Affairs and Tourism Board Vice Chairman Puti Sri Pachhunga chuan Mizoram Sawrkar in infiam na lama ma alak na sang atar lan na he thu hi asoya kumsang ni som pakwa a Mizoram Sawrkar chuan alanei ngai lo sport policy asiam thu soin sport chu industry status a hlan kai ani thu le Indiaram state te zinga hetiang ti masaber ani thu asoya heiba ka hian Mizoram Sawrkar chuan Mizoram Sawrkar hnuaia naruak lak na tura group B C le dia te chuan department zonga za panga zel to sport quota atan hauh ani thu asoya zirhona lama po sport chu co-curricular activity ani thin lain new education policy siam thara chuan sport chu subject a betin tun aya liana kalpui zel ani don ti asoibok Youth Affairs and Tourism Board Vice Chairman chuan sport a ma kan son zel ti soin infiami ten Olympica te medal an la ka khoversia ta mizo te min choi moi chu kan mathlir ani thu soin tuna hian mizo infiami pahnih la rem siami hockey le Jeremy lalrin nung nga weightlifting te chu Tokyo Olympic tel tura anin buat sei mek thu asoya Sawrkar poinal rem siamin in buat sei na atan cheng nuai som ni le Jeremy lalrin nunga in buat sei na atan cheng nuai som panga apek to thu soin medal po an ron hon nge yan be sei thu asoi tuntum in ti siak na tel te po ti tak na nen an ti ani chuan badminton chu ei zon natling ani thu soin khopui mi tan chau ni lo po hlotlin na a om thu asoya Mizoram le Indiaram IO ni theitura in puah cha turin cha a New Serchhip Indoor Stadium le PNU Vang Badminton Hall a carpet pha andil na po kumin chunga pha tura malak ani tur thu asoibok Sitba Inter-Club Badminton Championship 2021 honna hun hi New Serchhip Badminton Club President Pukel tlan moi chuan na kai shuaya he khuna hian Sitba President Pu John Zoram moi point hetiang inti siak na buat sai ani chulom omati thu soin thlatni vel chungin tournament pui tham tak buat sai le tum ani thu asoibok voina tanta khe inti siak na hian badminton club ria ta changin team somli pasari antel dona category pasaria in elna nei turani ang National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke NPCDCS hnuaia population-based screening kalpui tur chungchang zirhona chu Vawiin Serchhip Press Club-ah neih ani NPCDCS hnuaia population-based screening chungchang zirhona neih hi Serchhip Simo Dr. Laldong lian sai lo chuan man puin tun malam kha chuan India rama in kai chon thei natna te kan buai pui tok viau ti soin tuna chuan in kai chon thei lo natna sang laka kan him thei na tura malak chu kan buai pui thu le chumi atan chuan population based screening chu thil pawimawh ani thu asoya hemi atan hian he huna tel Serchhip District chunga Health and Wellness Officer HWO health worker le asa te chu thok tu pawimawh an ni thu le heng natna ten machine min khoi poi tak ma le man ro ol samzo ka natna sia chua thei ani laya lo en kol chu apawimawh thu asoya sub center sang te chu Health and Wellness Center hlan kai vek tum ani thu asoibok voina training hi NPCDCS DPC
PK zau than pui chuan kai sawiin non-communicable diseases NCD chungchang Dr. Le Hlunpui Nodal Officer chuan zirtirna pe in NPCDCS chuan in kai chon thihloh natna non-communicable diseases BP sang zun thlum kachungna hnute le chhul cancer lungna le stroke laka inven na lam akok bik ti soin heng natna in kai chon thihloh te laka khotlang an himna turin heng natna veiol sambik ni angai kumsom thum tlingchin chunglam te chu in tina kala an hrisel na endik sakvek chu population based screening in atum ani thu asoya heba ka hian Serchhip District Hospital NCD Clinica thu po tar langin thok tu staff nurse pahni physio pakhat le counselor pakhat ten an thuchil reng ti soin BP sang le zun thlum en fia tir du te tan athlona a endik sakthin thu tar langbok ani ba ka hian jubi zo sang le ani staff nurse NPCDCS DPC PK zo than pui le PC le leng kima physiotherapist NPCDCS ten kalkhom te hizir na an pe ani Serchhip District-a kum upale natna khirh bik nei te hnenah COVID-19 shidan na pek na kalpui mek chu Vawiin khan chunzom le ani Sarkar lai puirwa manna anga Serchhip District chunga kum upa kumsom rukchung lam le kumsom li panga atanga kumsom nga pako inkar natna khirh bik nei te hnenah COVID-19 shidan na pek na kalpui mek a hian Vawiin khan Serchhip AOC Vangkhua chunga mi te tan Serchhip konpui not VC hola nei le ni in Serchhip marveng wai me hola marveng VC huam chunga mi te tan nei le ani baka din thar Vangkhua chunga mi te tan din thar branch wai me library hola nei ani boka heng huna hian shidan na latur te hi an mani chinchia zel an ni baka natna khirh bik nei shidan na latur te hi OPD atangin Dr. Siat puina an lak angai thunga hei baka hian frontline worker theng khat te po shidan na hi pek ni in atlang puin voina shidan na pek te hi dos khatna ani Food Safety and Standard Authority of India FSSAI Chairperson Rita Teaotia le atho pui te chuan tukin khan Chief Minister Mizoram thanga komin Mizoram mi puin ei tur thiang hlim le hrisel zok an nei theina turah mala khodan tur an soi ho Ministry of Health and Family Welfare hnuaia Food Safety and Standard Authority of India FSSAI Chairperson Rita Teaotia le CEO Arun Singhal baka thok tudang te hian tukin khan Chief Minister Mizoram thanga hi apisa a komin Mizoram chunga chakzo ka hna an tho theina turah malak ngai te Chief Minister hnenah an thlena FSSAI chuan eile in thiang hlim mai baka ei tur dik taksa hrisel na mi puin an ei theya na sang sang laka himtlan theina tura Eat Right India Initiative an kalpui mek chungchang te an soi pui bok he huna hian Chief Minister chuan mi puin ei tur thiang hlim an neia hrisel na ata na chhalo eile in zuk le hmuam do an ngai pawimawh thu asoya FSSAI nen in ngeng hnai zoka an tho duna state mi pui hrisel na ata na an theitop an chuap pawimawh ati thu asoya state chunga ei tur thar chua le siam chua baka state pon le rampon atanga chok lu te chu a him to kem ti chik zoka enfia atul thu asoi bok Chief Minister an hmu zo hian FSSAI hauh tu te hian Health and Family Welfare Minister Dr. Arlal Thanglia hmu bokin Mizoram Food Safety ti mason na tur kong sang le Food Testing Laboratory changplung zok nei ani theidan tur kong te an soi puya Health Minister chuan FSSAI hauh tu sang te hilo lomin an thatnem ngai na fak omati thu asoya an thatnem ngai na chuan ra thatak achua nge yang ti abei sei thu le na sazo ka chanla a eile in thiang hlim na konga FSSAI malak na theito pathlopa chanlak zel ani tur thu alo shil ani Parliament session kalme kawing khan Mizoram Rajya Sabha MP puke vanal ve na chuan zero wara thu soin Ministry of Home Affairs chu Myanmar atanga ral tlan te him na turin achul anga an kalphung her danglam turin nangen Voina Parliament chut khoma hian Mizoram Rajya Sabha MP hian zero wara thu soin Myanmar ram boina wanga Mizoram ral tlan te chungchang soi chuaka Myanmar rama democracy tungdinga mishing dikna le chanvo hum him tura beitu te chunga rom taka sipai te chetna awanga Mizoram lamaron tlan chiami zathum chuang anom thu hausa hian soin hengzinga za somnga vel zet chu Myanmar police thokte anni ti asoya hengmi te hi Mizoram sarkar le Mizomi pui pol sang ten lo kwang ko in sarkar lai pui shat pui lovin an
lo chan pui ani ati heti la hian Ministry of Home Affairs chuan Myanmar ramri depa Marchak State pali Chief Secretary te chu Myanmar atanga lo tlan chia te lo dong song lo tura ronchia tirin ramri duty Assam Rifles te chu Myanmar lamatanga ramri ka na lo tlan chetur te lo dang kir turin a hria tira hemi chungchang a hian Mizoram Rajya Sabha MP chuan hetianga Myanmar atanga lo tlan chia te lo dang kir tura India sarkarin ati hi Mizo mi pui te chuan an shethiam don lo ti asoya Myanmar atanga lo tlan chia te chu Mizo te hnampui Mizo chi le kwang te an ni a ti hlum tura ta na thon kir chu mishing ni na atanga ngai tua point thil ti chi ani lo ati a Myanmar ram buaina azia oma boruak aral muan ma lo chuan in thon kir chi ani ri lo ti soin India ram chu khovela democracy ram lian ber ani angin mi pui ro rel na democracy tungding tura be na reng chu Thople chan pui hi India ramin ati om takani ti in hausa hian soi boka khovel pumin heng Myanmar ral tlan te hi lohum tura India mi pui te min be sela in Ministry of Home Affairs hian Myanmar ral tlan te chungchang hingun takangai to in akal phung thak dang lamse ti in hausa hian angen ngalani Mizoram Lok Sabha MP Pusila Rosang apo in Vawiin Khan Parliament House External Affairs Minister S. Jaishankar mu in India le Myanmar zo fati himna le enkolna ma la turin angen Mizoram Lok Sabha MP Pusila Rosang hian External Affairs Minister chu Myanmar atanga ral tlan te kumsom ni pangadon lai United Nations khazar hnuaia India a an om thea wanga lom thu shilin India cheng Chin unaw te anom thei chu antan a hluhle ti asoya Myanmar a buai na chuak me ka wanga Mizoram ral tlan te le Myanmar zo na thak om te himna ngai tua sak apoi mozia shia a ma la turin angen bokani External Affairs Minister S. Jaishankar chuan Myanmar a buai na chuak mek le a ngong te MP in angai mo na chu chom puin thiam taka malak atul thu asoi ba ka theito palo chwa tur thu asoi bokani Kumin February thatopa Mizo IAS officer panga pensiona an chu awangin Mizoram Quota IAS akai sang theitur Mizo officer te Union Home Ministry a thon me kani Hethu hi Nimina Assembly Chutkoma Personal and Administrative Reforms Department changtu Deputy Chief Minister Puton Lue chuan soin Mizoram Sarkar hnuaia IAS officer te chanpol IAS kedar post somthum pahni om ani ti soin heta changhian IAS officer thoklai mi somni pahni an oma MCS kedar post ni somthum pali omin thoklai mi za somriat paruk an oma MCSB ka hi chuan Deputation in mi som ni atanga som thum vel an ombok ti asoya MCS post som ria ta changa som kwa vel ruak a ommek ti asoi puton lue chuan IS le MCS te na chantur hi bithlia fel tak omma se IS post zong no khatur a omreng lawa wangin IS le MCS hi anin kalpol ve thin ti asoya MPSC kaltlangin kumin hian MCS MPS MF at AS pariat cheule MIS pali la turin ro man na siamani a kumin hian exam bwa sai mantum ani ti asoi bok Mizoram Pradesh Congress Committee NPCC chuan Law Minister Puti Jelal nuntluang achu ngaidam dil tura an phut thu an soi Voina Aizol Press Club-ah thar thedar tu te an komna a NPCC shwai tu te chuan March ni som panga sa ni som ni pakhat tho chan ni khan Mizoram Legislative Assembly budget session nei me ka thil thleng ngai lo thil poi tak a thleng ni asoin Assembly House a longtlaiwes bial tu MLA pusingun lian chungan thu asoi lain Law Minister Puti Jelal nuntluang a chuan member senior zok zader na nei mi alavin government chief whip ani na machuanin chongkam moi lo tak takin abeiti an soya he mai hidu tok lavin Spon lam thlenga umzuin chongkam moi lo tak taka abei zui ba ka kut thak hial atum ni asoin hetiang thil za thak tak Mizoram ro rel na sang Assembly House a thleng tamai chu Congress Party chuan hria thiam harsa an tihle ti an soi NPCC shwai tu te chuan MNF Party hian ju ni khasang ni som ni khan press release yamin he an press release a hian Minister Puti Jelal nuntluanga thusoi tundin hmuna COVID-19 laka kan him theina chan hi kan Chief Minister in pathiana chi wangni in kashiati chu chiang takin tarlan ani ti an soya hetianga athusoi chiang taka an mani party PR nge ya langle chanchin bu achuak vek to phat an tum le po chu house le member za om tak tak te an party media mi te le chanchin bu mi te za lo na dik tak ani bok ti MPCC chuan soin he wang hian Law Minister chu March ni som paruk sang ni som hi pakhatral ma ngeya pungun yan chunga hnenah mimal taka ngaidam adil ba ka mi puisya tura ngaidam dil na statement siam tura an phut thu an soya ngaidam adil du lo ani chuan an MLA thlawang havin atul an ti dan angin ma an lave don ti an soibok
nimin khan Mizoram sample zanga somthum panga enfia ni in henga changyang COVID-19 shikai mi patni mu chua anni nimina shikai mu chua te hi rapid antigen test manga sample enfia zanga somni pakhatte atanga mu chua ni in aizol zone wa mi nupa anni a taksa a shikai lan chuana annei awanga damdoi in pan sample enfia anni nuwa shikai te mu chua anni nimin khan ZMC laboratory a sample som patni enfia ni in district chungchang chuan laboratory a sample patni enfia ani boka shikai mu ero an om lo thung Vawiin khan Mizoram shikai en koldam an om lova heti hian Vawiin tlaidar nga thlenga Mizoram shikai mu chua chu mi sangli zali somthum pakwani in heng zinga mi sangli zali som pasari te chu en koldam an ni to a shikai mu chua atanga zazela somkwa pakwa point panga bial te en koldam ni to in tuna hian shikai en kollai mi som patni an la om me kani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e